Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Sambutlah aku, si Sheriff baru. Tembakkan peluru emas. Request backup! Understood. Tembakkan peluru emas. Angkat tangan dan jangan bergerak. First blood! Request backup! Jangan remehkan aku. Initiate retreat! Initiate retreat! Rekam jejakmu berakhir sampai di sini. Dengan ini, aku akan menghukum kejahatan. Launch attack! Hai, apa kabar? Understood. Well played. Launch attack! Understood. Tembakkan peluru emas. Nggak bisa diselesaikan baik-baik, oke? Tembakkan peluru emas. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, Launch aku bawa attack! Well played. Initiate retreat! Initiate retreat! On the map. Initiate retreat! Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Bawa senjata. Tembakkan peluru emas. Push first! Enemy has been slain! Launch attack! Hei, cahaya, bangunlah. Launch attack! Shut down! Well played. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Initiate retreat! Understood. Destroy the turret! Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Slain! Initiation. Double kill! Ingat-ingat ya, jadi mudah-mudahan ini selamanya. Turtle! Request backup! You destroy the turret! Attack the turtle! Attack the Tembakkan peluru turtle! emas. Shut down! Well played! Tembakkan peluru emas. Attack the turtle! Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. An ally has slain the turtle! Well played! Mau lihat barang keren? Enemy missing. Nih, lihat senapan Launch penegak attack! keadilanku. Under Ini attack! teknologi baru ya? Kata ayah, adalah cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku Ally bawa has senjata. been slain! Cahaya, bangunlah! Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. An enemy has been slain! An ally has been slain! Well played! Launch attack! Ult is not ready. Maklumin dong, sheriff baru juga butuh adaptasi. Launch attack! Okay! Hei, tunggu mesin cemilan buat di jalan ya. Ult is not ready.
Sialan, ada yang mau nebengin aku? Gather at the Lord. Okay. Request backup. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Well played. An enemy has been slain. Cahaya, The Lord. You have been Sialan pasti menang. killing Ult spree. is ready. Double kill. Well played. Launch attack. Ult is ready. Ult is not ready. Peluruku ini adalah alat laser api. Slain an enemy. Team destroyed. Tanking. Superb healing. Ikuti Lord. Malumin dong, server baru juga butuh adaptasi. Launch attack. Targetin. Unstoppable. You destroyed a turret. Targetin. Tembakkan peluru emas. Targetin. Masih banyak penjahat yang belum ditangkap. Launch attack. Okay. Tembakkan peluru emas. Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang Battle spell tuaku. in cooldown. Ult is ready. Battle spell in cooldown. Superb control. Slain an enemy. Launch attack. Targetin. Double kill. Killing spree. Targetin. Superb tanking. Your team destroyed a Targetin. turret. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Targetin. Dengan ini, aku akan menghukum kejahatan.